Күннің әсас вақалар ақта тариф етмеге азырмы студияда мен Ленуза Борсейтова чалышам. Қайырлы ақшамлар. Қырымда коронавирус ile бағлы вазиет керген қала, бұақта коронавирус дарқалуы бойынша оператив штабының топлашуында Қырым Роспотребнадзор идаресінің ребері Наталья Пеньковская хабер етті. Жумхуриетте хасталық дарқалуы бойынша көстергічлер Русейдегі орта дәрежеден yüksекче. Умумен Жумхуриет бойынша кескін респиратор хасталықлар юхмасы бойынша эпидемия сыныры 24%-ға артты. Ахмеджит бойынша есе 86%-ға. Пневмонияларда бұндан пек фарқ етмей. Кечкен сене хасталану севесі орта дереже көстергічлерден пек yüksek-еді. Бүгінгі күнде хасталану севесі 220 сенеге баққанда аман-аман 300%-ға yüksek-тір. Ковидтен 400 000 доза вакцина Қырымға кетірілді. Ашламаның бірінші санчысыны әлінің 20-ге яқын файзы яптырды. Егер ковид хасталығынен бағлы вазиет стабиллешсе, акимиет белки қавехане ве ресторанларға геже 11-ден соң чалышмаға рұқсет берер. Адамлары бізні ешіткеніңіз үшін сағылыңыз. Наталья Александровна или бойлы вариантны музакере етеміз. Егер бұл авто девамында динамика стабиль олса, геже 11:30-дан сон жемат ашап ішкен ерлерінің ішінден сынырланыларны лягу етмек. Ама мисафет ұтмаға рижа етеміз. Келіңіз да белі вақыт бұны riayet етейік. Иш адамларға зарар кетірмек мақсадымыз жоқ. Әрбір адам артында иш коллективі тұрғанын аңлаймыз. Ама сағлық сақлав системасы бұзылған вақыт ақибетлер ақында біліңіз. Бұның ақсадасы пек ағыр ола біле. Қырымда балабақчаларына невбет еп экселе, Ахмеджетте бойынды 1,5 bin кенжедір. Енді олардан тахминен 250 балаға бақчада ер тапылды. Енді ярын Золотой ключик адлы мектептен эвел яңы мойседе дерслер башланacak. Мевзуның девамы бізім левхамызда. 1, 2, 3, ateş, ура! Şeritçikler ise hatırlamak için. Яны бала бақчасы açılуына сайывлы сәнейлер қала. Золотой ключик бақчасында 260 бала үшін ер бар. Шымды Мойсесеге йоланылмаларына әнді 180 кечік Ахмеджетле әлді етті. Инфраструктура замечательная. Инфраструктура пек яхшы. Acayip бала бақчасы. Микрорайонның ихтияжлары толы шекілде темин етілді. Ветек оның дегіл. Яқын ерлешкен евлер ве районларының сакинлері бұл бала бақчасына қатнай білелер. Невбет қысқартылуына бұл бала бақчасы пейда олғаны да тесір атты. Шымдекі вақытта Жумхуриетіміздің пайтақтында мектептен әвелкі мойсеселерде 1,5 bin балаға ер етішмей. Город Симферополь. Ахмеджетте бюджеттен ең чоқ меселе бар. Демография адлы милли лиханы шерлилер фаль шекілді эда етелер. Бұндан да ғайры мұнда көчкенлер сон. Егер Золотой ключик бала бақчасына кірішті ренклер қарышмасы тейсурат яратса, оның ішлеріні көрген сон анлаймыз. Әр шей хайтек үслүбінде япылған. Мұнда бақча яқшы. Әркес мемнун олacak. Мен еминім. Спортив ойын заллары тибби блок чамашырхани әрші кейфетлі шекілде яраштырылған. Велбетті әрбір бала бақшасында әсас блоклардан бірісі ашханедір, бүтін донатма ерлі. Мойсесе сағлық жейтен имканлары сынырлы олған адамларға да толу шекілде келіші. Санитар ханелер мақсыз донатылған лифтлер әрші әр кес үшін онайтлы. Учтены потребности. Бала бақшасына келген эпсі зияретчілерінің ихтияжлары назарға алынды. Көзлері заиф көргенлер үшін мұна бөлі елчықлар. Біз шымды мұна кетеміз. Крыште брайль языларынен бақчаның адлары язылды. Пайтақ Твехырым тәсіл системасы үшін әсас вазифе ән yüksek девлет севесінде қойылды. Әнді кележек сене бала бақчасына невбет толысуынан йоқ етілмек керек. Президенттің авалесі бойынша малие бар. Ең esасы истек ве бұңа лайық квалификация олмасыдыр. Коллективні хайрлаймыз. Құружилыға ве мемориетке тешеккүрлер. Әр шей вақтында япылды. Бала бақчаның қапылары әнді ярын саба açılacak. Ама Мойсесінің штаты да шәкіллене. Бұл әнді бір ел девамында Қырым пайтақтында açылған 7-ci бала бақчасыдыр. 2021 сененің сонына жейсе Ахмеджетте да 6 бала юрту çalışып башлайжақ. Шукурова, Тарас Брезецкий, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Бүгін Қырым Жумхуриетінде еда адлиеджі Дүния Макимеджі шадетнамелеріні әлде еттілер. Весеқаны Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов берді. Ленур Бекиров адлиесі асында 2015 сенеден берлі чалыша. Оның бірінші вазифесі Ақшейх районы федераль Махкемеджісінің ярдымчысы олды. Ленурның esas мақсады Дүния Махкемеджісінің шадетнамесіні әлде етмек, енді еріне кетірілді.
пек çok şey meraklандыра. Erkun yanı bir şey bilesin, mükemmelleşmege tırışasın. İşini beğenip yapsan bu pek yaxşı. Elbet seni tayinleseler bu yaxşı, ama senin vesikan olsa ve o senin yüksek statusunu tazdıklasa, bu butunley başka duygulardır. Dünya mahkemecileri şahadetnamelerini Kırım Cumhuriyeti'nin Devlet Şurası'nda 2014 seneden beri bereyler. Bu yanda iyi anege çevirildi. Olar parlament binasında ant eteler. Bu pek mühim kısım. Gelecekte kararlar namuslu, aydın ve adaletli olması için. Hiçbir yemin adam doğru karar alacağını kefalet etip olmasa gerek. Ama herkes o günde aytılganının emniyeti buyuktur. Rusiya ve İslami memleketler işbirlik tizgen esas meydan. Kazanda 12. Halkara İktisadi Summit başlandı. İş programmasının en mühim mevzuları arasında şerik maliyesi, ilal industriya, yaşlar diplomatiyası, tıbbiyet, sport, eksport inkişafı, emeldarlık ve investisiyalar. Tataristan Cumhuriyeti'nden Elmas Ablakimovanың reportajı. Milli urbalarda kızlar Kazanda keçken Россия İslamski Mir Forum'nun musafirlerine selamlaylar. 12. Halkara Sammiti elal industriya sergisi tatlılıklar ve anterlerden başlap et mahsulatına bargancı. Biz endi 10 yıldan beri Kazakistan'da çalışamız. Geçken seneden beri faal şekilde eksportla uğraşamız. Özbekistan ve Arap Emirliklerine yollayımız. Elal industriya bugün ket-kete rahmetli olayata ve ayakta kattı turganlar Arap memleketlerinin investorlarının anlaşma tize bileler. Raşa Halal Expo sergisi Rusya mahsulatının eksportunu artırmak ve ticari iktisadi bağlarını peketmek imkanıdır. Bizim memleketimizde elal industriya ket-kete rahmetli ola. Biz bu yerde tecrübe almağa ve keyfiyet boyunca halkara sertifikat elde etmege isteyedik. İlk sefer Halkara İktisadi Summit 2009 sene geçirilgen edi. 10 yıldan son meydan endi dünyanın 72 memleketinden 3500 iştirakçını birleştirdi. 2021 sene bu rakamlar 5000'ge arttı. Biz Indoneziyadan uçup geldik. Herkesge belli kokulu içimlikning eksportinin uğraşamız. O bizde pek mod. Biz endi Rusiyanın 3 regioninin anlaşma tızdık. Gelecekte sizge de yetip bararmız dep düşünemiz. Kazan Summit'ni Kırım heyeti de ziyaret etti. Yarımadanın halkara meydanda takdim etmege mahsulatı çok. Forumda elal mahsulatı boyunca Rusya Federasyasının diğer subyektlerinin ve çetel şeriklerinin anlaşmalarga eriştik. Kırım mahsulatı o yerlerge taşılacağı ve andan mallar Kırımga import etilive akta keliştik. 2021 senenin sonuna Kırım heyeti Azerbaycan ve Özbekistan memleketlerinde biznes misiyalar geçirmege planlaştıra. Yüzlerce musafir elal mahsulat takdim etilgen sergiler ve master-klasslar. Bu mevzusunda İslami memleketler ve Rusya münasebetleri boyunca en aktual sualler forumdan birinci günü boyli neticeler berdi. Kazan Summit'da 2 gün devam edecek ve yılın 30 günü Cuma namazı ile yeklenecek. Elmas Ablakimova ve Ramazan Alivapov milleti Kazan Tataristan Cumhuriyeti. 33 milyon rubley Cumhuri büdjetten Kerç'te Melek Çeşme ozeninin temizlenuvine ayrıldı. Ozen su baskan vakit taşkan edi, bunun sebebi onun kirli olmasıdır. Yerli sakinler bir kaç yıl onu temizlemege rica etediler. Ozen ne zaman şehirinin dikkatga layık yerine çevrilebileceği hakkında Güzel Mambetova tarif etti. Bu çok kere anılgan Melek Çeşme ozeni o çeşit pıtaklar ve çöplük ile dolu olğanı sebebinden suvun büyük kolemini kabul etip olamadı. Şehrin merkezinden ve birkaç Tınç rayonundan akkan ozen temizlenu suali Kerç'te endi birkaç yıl müzakere edildi. Hakimiyet buna hiç maliye tapıp olamay edi. Yerli sakinler tarif ettiler ki bu iş yapılgan olsa su basıvının akıbetleri de belki bu kadar muşkul olmaz idi. Bazar yanında ozen büyük etkende görüyorsun. Her yerde yaşıklar, kutular, çöplük. Ona şimdi ozenге bakınız. Onu temizlediler mi? Bakınız, o nenen dolu. Yakın vakitte ozen akıkı dikkatka layık yerge çevrilecek. Onun temizlenilüvine Cumhuri büdjetten 33 milyon rubley ayrıldı.
Работа будет вестись. Енді тыш қызметші белгіленді. Өз техникасы вейіштілерінен берабер. Яқын 3 ай девамында бұл ішлер екінленecek. Темізлев бұл ерден кешкен сувның колеміні артырajak ве сув басув телукесіні эксілтecek. Сув басувдан сон Валентина Вакушина харап олған мебель ве техниканы көтері патмаға мечбур олды. Гөңілелерінің күчунен бұтын evni temizlediler. Тезден контейнерлерден чоплюк чықарылуы тоқтады. Бұтын шерде свалкалар пейда олды. Амма шымды вазиет баяғы яқшыжа. Ершайны бір кереден чықырмақ мүмкіндігіл. Еваш-еваш темізлейміз. Шымды тамиратин оғрашамыз. Ерлі закеллер шикият етелер ке чоплюк чықарылуыны иле бағлы меселелер тап су басудан евел башланған еді. Амма тыш қызметші бұ ішні беджеріп оламады. Было проведено несколько... 7 ай девамында шер мемуриеті оларның ішіні бегенмеді. Бірқач көрішув кечірілді, ама вазиет деңішмеді. Кечкен авто темізлік ішлеріні мұп күчінен башламаға қарар алынды. Керечте бірқач күн девамында әнді 100-ден зияде чоплюк обасы yok етілді. Сабадан күчіміз еткені қадар жиыштырамыз. Иалі пек чоқлашты, шының үшін чоплюкті чоқ чықа. Чоплюк темізленуі тек керечте дегелді. Дегер ерлерде де кечежек. Бұйық Ялтада ве Бақчасарай районында өзенлерде чоплюк жиыштырылуы девам еті. Қошма параларны федераль бюджеттен сораттылар. Эпсі ішлер елінің сонына же екенлемек керек. Гузель Мамбетова ве Виталий Голубев миллет үшін кереч. Қарайларының ибадетханесінде реконструкция сонуна келеяты. Ішлерінің 80% енді бежерілді. Ағачтан ясалған авизе адеттен тыш кемер, ведігер милли шейлер бинаны ве азбарны яраштырajak. Шымды мұтахасыслар бойле ұш üzerinde çalışалар. Қарай кинасасы яңыдан тікленілген ақында Лиля Ислямованың репортажы. Замешиваем раствор. Сылав үшін қарышма азырлайым. Бұны сылав қарышмасы деп адлаймыз. Қырым пайтақтында қарайларының кинасасы реконструкция етілеве ішлер екінленуге яқын. Цоколь қатта белі қарайларының медениеті сақлап қалынуына бұйы кісе қошқан қадын Тамар Армелінің қатырасына бақшылаған музей ачаджақлар. Оса қолғанда қарайларының турмышы, дени ве тарихнен бағлы артефактлар коллекциясыны топлаған еді. Шымды құрыжылар 125 елевелсі құрған бинанын деварларыны сылайлар. Бұндан сон табан ішлеріне кежежеклер. Деварлардың максус сылавы бинаны дазияде қавейлештері. Плитка тошылевы үшін қарышма есе зиманеви талапларға ойғын. Культ иншаатта детинче ибадет удалары айры. Бірінші қатта айыр кішілер үшін, ikінші қатта қадын қызлар үшін, үшіншісі есе балалар үшін қаттыр. Ишлерінің сонке басамағына 80-ден зияде миллион рублей арылды. Вот это коридорная часть. Планировка бойынша аятын қысмы экспозицион бөлме есе бұл фондлар анбарыдыр. Кинасада реконструкция ішлері 5 ел евелсі башланды. О заман қазаларға қаршы ішлер кечелілген еді. Екінші басамақта бинанын бетіні ве дамыны толы шықылде ғайрыдан текледілер. Реконструкциясыны бұл сене ноябрьнің сонында екінлемеге планлаштыралар. Умумен федераль мақсадлы программа бойынша реконструкция ішлеріне 115 миллион рублей айрылған еді. Шымды мутехасыслар декор элементлері үзерінде çalışалар. Ағачтан ясалған авизе адеттен тыш кемер ве дегер милишелер бинаны ве азбарны яраштырajak. Бізім тәшкілетіміз яратылған күнден, яғни 1889 сенесінден берлі бұл культ иншат Қырым қарайларына қайтырылығы соліні көтерді. Афсузки 2014 сенеге же бірші япылмады. Бұл сене қуанчылы вақия юз берді. Бізге бұл бинаны қайтардылар. Кинаса территориясында Қырым қарайларының діни ве медени мерkezini ачмаған ет бар. Жемиетінің векелері бұл туристлеріні желп еткен ер олыр деген үміттелер. Шымды Қырымда 60-ден зияде қарай яшай бұдын дүнияда есе 2 бігнгеже. Лилия Ислямова, Аким Бекиров, миллет үшін. Кефеде 6 азбар ве эко паркна бадалаштырып бұтырдылер. Параларны Москва акиметі Қырым Назирлер Шурасынен аңлашма черчевесінде айырды. Әрші ерлі сакинлер ве туристлерінің оңайтлығы үшін япыла. 5 скверны есе мескен ве шер муйты адлы милли лейха бойынша тертіпке кетірейджеклер. Курорт шердегі деңішмелерге мұхберлеріміз қимет кесті. Ольга Назарова доғма кефелі Комсомольский деп адланған паркының бір кошысыны біле. Күн бұл ерде балаларының кезіне тарифы теке бір қач ел евелсі парк пек мұшкул алдайды. Скемлелер қопық еді, чоплюк урналары аз, плиталар да парча-парча еді. Мейдан бір күчік ер еді. Бұл ерде бақылмаған еді, балалар атта яралана біле еділер.
Кефеде Москва акиметі Қырым назерлер шурасынен анлашма черчевесінде 6 азбар ве 2 парк абадалыштырылды. Комсомольский паркында ишлер былтыр башланды. Плетка дыныштырылды, бу ер ярқлынды. Скемлелер ве урналар пейда олды. Bundan son ikinci basamakta bala ve sportif meydanları yerleştirildi. İşlerinin ikinci kısımna anlaşma boyunca aman 30 milyon ruble ayrıldı. Gelecek sene sonki 3. basamak planlaştırıla. Dönüşmelerge turistler de kuvanalar, olar tamam şu yerde sıcaktan saklanalar. Yüksek terekler güneşten yakşı hurçalaylar. Çok şey yapılgan. Balalar için çeşit eğlenceler var. Sportnen uğraşmak için meydanlar. Balalar ve büyükler için. Boş vakitini geçirmek için her şey var. Men her şeyini pek beğeniyem. Bu ise endi Çkalova adına sokağındaki skver yakın yerde 13. sanlı mektep yerleşi. Tap Ukrayna devrinde teritoriyani şahsi mesken kuruculuğuna ayırdılar. Arrendatorlar bu yerini kuraladılar ve 218 senesi bu yerde işler geçirmege planlaştıraydılar. O zaman cemaatçılık ve yerli sakinler nazırlık bildirildiler. Kefe sakinlerine şehir memuriyeti kol tuttu. Sakinler ve cemaatçılarının karşı dava arizasını mahkeme bakkan son toprağını municipalitke kaytardılar. Bu yerde bala meydanını fenerler, urnalar ve skemleler yerleştirildi. Terekler ve çalılar saçıldı. Hepsi işler endi aman yekünlendi. Şunun için biz cemiyetçiler ve dış hizmetçi ile beraberlikte ağır işinin neticelerini çıkardık. Yapıp olduk. Men buna pek kuvanam. Kun-kunden böyle işler yapılgan son şehrimiz hep birleşe. Gelecek sene mesken ve şehir muhiti adlı milli leha boyunca 5 skverini tertipke getirecekler. Lili İslamova, Sevilya Memetova ve Alim Seydaliyev. Millet için kefe. Bu insan hastalarının canını kurtarmak için kun koronaviruska karşı kureshі. Biz ekim vatandaşlarımız hakkında rubrikamızını devam etemiz. Bugün haftada 7 kun ve kunde 24 saat yuqma hastalıkka karşı kureshnen oğraşkan ekim hakkında tarif etemiz. Kameramızın karşısında anesteziyolog-reanimatolog Kurban Şafkatov. Реанимация бөлігі ақ жүгерлер суни аваланув аппаратының давышы. Санки бұл коронавирусының сесі. Хасталық бұр кемсені аямай. Кефенің ковид госпиталінде еміслі башлылар, емді яш хасталар ята. Анестезиолог-реаниматолог екім Курбан Шавкатының сменасы адытынчы хасталарыны айланып чықувдан башлана. İşini başından başlayımız. Birinci hastadan. Sübetleşemiz. Onun şirketlerini soraştıramız. Gönül birgen sözler айтылмаса, диккат айырылмаса, бір şey olmaz. Кемерде бұл әні яқшы илячдыр. Курбан Шавкатов қызыл зонаға бір елі велсі оғрады. Вирусын бірінші далқасы 100 берген вақыт. Екі Москваның ковид госпиталіне yol aldım. Başta men bu hastalıkka pek işanmadım. Yani herkes gibi. Ama Moskvaga kelip, anda ne olganını görgen son fikrim denişti. O yerde Moskva boyunca 200 bin hasta olaydı. Bunu hepsini gördüm ve korktum. Paytaxta bir yıl çalıştı. Қырымда қасалынған ve vefat etkenlerдің sayısı artıp başlanған vaqt Kurban Şavkatov bu yerde onun yardımı da ziyade gerek деген qararga keldi. Kurban Dilaverovich, eğer vaqtını solsa bunu bakınız. Palatalarda 2 hastanın saturatsiyası alçaq. Күнде 30 хаста, әрбіріне айрыжа янашмақ керек. Это у нас транспортный аппарат. Bu bizim nakliyat aparatımız. Onun yardımının hastalarını kompüter tomografiyaya ve palatalarga taşıyımız. Olarga her vakit hava gerek. Kislorod olmasa ağır olur. Hatta adam ölmesi mümkün. Çeşit derece hastalar Kırımның çeşit yerlerinden kelе. Кемерлері өзлері екімнің yolаған son bu yerге müracaat eteler. Ağır hastalarını acile tibbi yardım maşinaları etkize. Erkün госпитальге onға yakın hasta düşe. Весь мокрый, как видите. Korçalagan urbalarını çıkargan vakit yengillik duyam. Pek sıcak, görgeniniz gibi sımsılak. Elbet, onu çıkarganda nefes almak, yürümek yengilce. Endi terinde nefes almaq mümkün. Temiz zonada da iş yeterli. Ekim vesikalarının oğraşa, hastalanov sebeplerine öğrene. Eğer hastalarının çalışkan zinadaşının bir meselesi peyda olsa, bu kapı yardım ete. Tibiyet Kurban Şavkatovның ömür eşidir. Мне тогда было 17 лет. Men 17 yaşımdaydım. Çok düşünmeyip tibbiyetini seçtim. Bu özünden özü oldu. Balalıktan ekim olmağa arzu eteydim. Desem doğru olmaz. Aksine hastahanelerden korkaydım. Харьков şehirde okudu. Sonra Kırım'da internatura. Emek tecrübesi 5 yıl. Каждый день какой-то опыт получаем. Her gün tecrübemiz arttı. Men çalışkan bir hastahanede yanı bir şey öğrendim. Her vakit yanı bilgiler, tecrübe elde etesin.
Курбан Шавкатов эркун хасталарның жаныны куртармак үчүн коронавируска каршы күреши. Ама өзүнү караман саймай. Эким өз инсани везена ат буржуну эда эте. Сабина Дениева, Артур Чалый, Милет үчүн Кефе. Бүгінге БФС хаберлер Милет телеканалындан айрылмаңыз. Хайырлы акшамлар.